mo kay Panipon mananwaw na raksokon Pompeo, waon kay sanamkan ko, lukan ko na nalang ko na kanyay ko, waw churorong sa palmadyayan kop na, koryaon kop na, Speaker and Legislature, sound ko mong labalap, labalabakan ng paniensya, mumot sa government, o John Pompeo himself, pechawan mo ka kukuran ko rasong nan sa palmadyayan Roman Ranwatch. Ngay sa rin Nicolas, mabang pechuan kanaliya kukurakan, hautakan sa palmachay Roman Ranwatch. O iya charalaman sa palmachay Rongkan, kayo sa palmachay Kopnamoin Pompey, pechuan katarang legislature katwapakan Moin Pompey, haching manikita, hong Mr. Bernardo Chona, o Cariao, Sabal machay Liberian Pompey, pachuan aliti Rio Nation, Tesawas. Rong sang kolonya Wayne Pompey, niyak chupari ay saksido, hen pamya kita isak tuwa, sabal machay Kopnan Wayne Pompey, Honorable Marcelo K. Peterson, pachuan Kadaral Legislature Katwabakan Wayne Pompey, Hachmanikita Mr. Bernardo Chona, Hong Puko, and Board of Directors, and Panyan Pompey Public Lands Board of Trustees. Met sang niyew seren Port Watch habachuan Chontan serwat sang nikapin sa letalan Mr. Swipe Radian mepachuan yang niya Port Member and Panwatch. Iti tawach kopkoyang Legislature patwapakan Wayne Pompey kuiranan pachuan chok o apali Nintuan Makonaw. Korea mo kain saklan sa palmachay Roman Ranwatch. Pilpan sa machay Colonia, Wayne Pompey. Palian rong ng sa palmachay Region Pompey, pachuan na natin rong sa Palian Pompey Public Library. Nakasalita, may sa palmachay Librarian Pompey, pachuan na natin Sawas, Detonation sa Palian Pompey Fishing Club. The nation te sawaswat yay bukan matawat, met kwanyang sawasa, hapali sawan machay sarikan and Pompey, mekan pachawan yang tatongki, sawan machay library and Wayne Pompey. Main ko yay machakan, autapan sapal machay Roman Ranwatch, kalanganan kukuran karas, o kasalenya. Sabadaikat, rebel Sabadaya, Sain Salatan, Arel Planet, Sani Rora, Kay Sila Besa.